Bia kamal anar mala kenyam kajan gwas me bana dan palping ka liang wani titi near ne diala koni liang ka wani kanwa online TV channel ne liang ka lar gwas me en gwas me bana wani tin lat ka rodien bana keling wani tin togre dwaran wani tin togwi mon keliu korten tok malten tok kan shang shop kan dub dialan kon tin tok wimon bana kula raja long kalar dang jok te sharal hadan tema to goro bana linkel men yam baro ke kwikum Sudan jalad no be oil export bejagak ala dung South Sudan gwardan ko South Sudan ko kan jekten jan bejagak bana waitin roler kana me baro ke kwi taban dengai ko mi chalat ke kwi Dr. Riek machar kata dana yan keje janisi politik diodian banwa ke kwi korm jeto ogre wich ka Sudan gwam shane di jandang ro chaganakten reler kan ambana ke linkten akan kono nyam mi jiram jidit ka no online TV channel go region wojin de ler me de jenwa kel akan ko ken ka der subscribe ko de ler de kan chamala chup gwaddan en tene content ler me mu kono lat ka kwi liɛɛth la ler nyam kum Sudan shawara ga chede gwar kum South Sudan en wo real rodu neka kana kampan ni dialin content la date ki petroleum na jawiya kwaka ka Port Sudan ngai kono no Port Sudan jen gwadana la jen gwad ti international export oil export jen gwadana la jetin lo jen danen dini jena long men ku country to goal ku kala miet ko mesha oil cha kulo kaktenan anamo ba yuro kon jegten ba kulo nyoko menang ka country endan ente kliet an wuj danan cha fekan tema murai kone which South Sudan kuma Sudan chikan warga ikan kulo gorno nene jokan kuma South Sudan ngo de yaru ya leka ko ba oil export ba jegek ka kuje mo shebo operate ki shebelet mejak South Sudan ko batere bat medit ke batere shu ke medit chawar gam chaja gor kenetin kontila ji Sudan bawar gam be nywa ya kel bo gwata mena war gam mene jen war gadana chikana gor man gwar ke Minister of Energy and Petroleum rai wika Sudan lat kenan wona na ler kene dialan kontin ten gwasamo ten take lit lawya kwa ka Port Sudan no shit kame shanga jeno cha Port Sudan sha pipeline ki maturun content kwa just la yalaka kaka la petroleum cha jagek so go kujamo ka do branan de gaga ki man cha gaga ataye dan e sha Port Sudan cha jabok rapid support force la comment door menyenke kum Sudan ala Port Sudan karwade tegane di shop ke million to one tilaji Sudan te chiwen binemi ne me chiko tore wika katum chune dial chorien barka Port Sudan ano ka korni dang ro ke Dr. Pai wuche togono shirap support force mishanyo ko mulwa kaje enetin ko ken chika wulin chalke chirmi Abu Dhabi la Middle East chicken rap support for chala do ikan ka look ka make ka day ka drone and gwad mo shu kan infrastructure kidolin kon tin kulliyat la tin la petroleum shu kana shu dak ajan mishi ji Sudan je gorno wantame ba laliyat ba ja kap chongre wika Port Sudan ko chetel do me ba liyat ba je the ke je ko kan pipeline ni cha ka yar lo wantame ba operation ki do bran le je no won ba ja kap chong ajen jorani kan lat gwada me keliter bene am economy kan ngoda content kwali le lat katin ala depot chikana gake chikana dak so ko kujamo ni point karaba ka shelet kan buga na mo bi kan shut down kwa jo me kwa jala kamne dialan content ka litan tongomi chitke kuma South Sudan awa kuma kel mi shafek ki che yaratam arena maka kuma South Sudan wa 75% je kan ka jan oil misha oil cha kapchong nyol de gwano bi shoj beletin nika gwade dane ku South Sudan ko independent ko je ke 2011 en kuma South Sudan point je ga 75% je ga je ka jan liya da mone liya la ko wiya te ka Sudan ka Port Sudan en tam mi Port Sudan cha mi bi oil exportation bi de kapchong ane
balam be long ka kum Sudan ka kum Sudan ko kum Sudan tele je dob do dien me dara liɛɛth dara je lat ke je chak tele jen liɛɛth da na ngai ke jen liɛɛth moni mu ko no right no ne me kel mu goro de jangach ne dia la kondin tere wi ka Sudan anyok ajo ka kum Sudan ro jin lara jana ngo cha liɛɛth cha ba je gek so ko run bi Sudan betere shu kelong men chala de lumba wa ta dan dong de na me kul reale ke jaram dan de reale ke kwili de me wa potkang ko potkang jara me dan dong de oil de exportation de reale ka de facilitate but cha biyen je kin me yadit ano jene shade man kul la de kum Sudan no de potkang de jelun ko da liɛɛth exportation de kul reale ka re ka Sudan kam din ke Sudan garante ma shi de dial shi be nyok ko shi Sudan pot cha misha dak recep la rap support force jome de yen lengono ban nyogo kala rodian chuye pero jeno jin bi janyo ngane ko ken bana amon bala tin gwase me tabande ngai te ka ro michelat gwat me mugoro de nyo yekel tabande ngai nga tabande ngai jen vice president doing economy ka re week ka Sudan betul de pe nyo yekel Roy Charlotte Gwasame Tabande nga ejen banyo ya kelona Sudan Vice President Charlotte Wonena ajani yin Dr. Riek Machar re which ka Sudan ke Juba ajani shi politic ajani it is not politically motivated ajani na me amejing Dr. Riek Machar ka rwade ka dwar dana Charlotte dwar Charlotte ka kuma kamade ka Nuer wai army shi Tabande nga chiro imo chejalat jo ma chejalat jani entama micha Dr. Riek Machar ta da kuyen telemi yara ka peace agreement ne da ne chatan karon kinin dangre dual badak gwalum no de Dr. Riek Machar de yenda trete jen ko bi malbeben yan ka Dr. Riek Machar ko bi malbeben ko Dr. Riek Machar shamot che ka yar ko do bana chalat ke je tabande ngai jen infrastructure cluster alajen mi ko ingeje medan ko ingeje gwaze dan ne shi Dr. Machar chawe jojrar re which ka Juba kirmi yadi jenne ko vice president ko le jegaje do be jegaje go ke jene dong den warde kan tabande ngai de kan gor de Dr. Machar de yupal shirme dan ne sherinka Congo gwaze dan ne shi kanutin kene de e cha dagre which ka Juba me cha ga chol ke 2016 no be malbeben biare which no shuwa ka dobe dane sha la dan wote mal mi chata ce gulajen gulawo ba je wonna kare wike Juba la mi sha plan coordinated attack tuane de kon la body gane kare wujin bin mi shwa kanak na to parliament ka ta ga dulka kana kirmi yadi ka chu kirma yadi jala no netin kontila de ni Dr. Machar kan to kora ka shejen gor jeno mi ci Dr. Machar shi kul barar de je kul bin yok mun naka je ne de kontara de chular no jen naka ne je ka crossfire ko karam dana naka na mo plan mi share le ka mi ci Dr. Machar selen te jen shu to no shwa gwade shwa je lokwin tabande ngai ka tabande ngai aran spele ayo mi ci ade ko la vice president chu jen la chai ko la vice president chu jen dagda kane kuma spele ayo antem let ka dial let ka organize spele mayo ka tayi dane che jen gaje so na me shi surprise bono la jeno yen Dr. Machar shi politic mi shi politic angu mi yan kane dial content core ke jamane de content la jes spele ayo so na me politically motivated but do know a message mu be ke me yadit ka do bdane shi kan yan pinke jam an tam right kona shi dak ci tabande ngache tere wiki Juba ja ka yuntu state ci remngai kona no wajen wen binemi ko be kum spele ayo be jaw yan match ka bene de kontila Nuer wai am be ko nyoko mi yore ka mai ko jen goro jen odar tike power me tin tamere wiki Sudan a power struggle amda magode malda tene Dr. Machar ba chaje gor ko jen do bdanen le road ke jeni medane sha transitional government cha tok kem yadi che chagla do tel mishal transitional government ko ke dwale ke queen gwini la gwe no mo queen kwalat chebe pat so dwale ko dera powder jelus na me agenda na de konling ka kwi tabande ngai ka ta danen chalat ka kwi Dr. Machar agenda Dr. Machar yende telemi chemal chejedak ke 2018 peace agreement chejedak so mi no do jen ku contribute ka ta ndaran de Dr. Machar de yen ka je ke spinin kon tobe
jan jawdana gore de nywa yakel ka kwide ban nyago kala radian mede kono nyaw lenka gwasmena